Komachielo nyako Ramgajwang' en anyuola moro e boma ma Mombasa osebedo ka koro dang'ni e thuolo mohew achiel sani ka gimanyo ringre mar wuodgi ma bende giwacho ni owito ngimane bang' nyamburko ne tuome e boma Mombasa kono. Giwacho ni ne giyudo ripot ni ringre mar wuodgino ne ochwale kar kano ringre mar jomotho ma Coast General ma Mombasa, to kane gichopo kanyo to ne giyudo ka ringre no ne onge. Uge kaunti Mombasa, jafwambo marwa e kaunti no George Aoko chiwo ler mathoth wachni. Huyu tunatafuta ni kazini yangu ambaye aligongwa na gari, na sisi tunaomba tupate huu mwili tuende tukazike. Tumefuatilia mochari na tukumpata. Mano Alphonse Chalo maeno wat jago moro mane owito ngimane bang' yudo masira mar apaya e chuny boma ma Mombasa dwe mokalo, kalero midhiero masane gikale mar manyo ringre wuodgino. Tumeenda Central Police Station tukaulizia, tukaambiwa mtu aligongwa na alipogongwa akapelekwa kwa emergency, na kutoka kwa emergency tukaangalia hatukupata mtu wetu. Tumeambiwa alipelekwa mochari na tumeenda mochari tukasearch kule tujaona mtu wetu. Sasa tunaomba angalau tusaidiwe tupate kuona mtu wetu. Kane oloso gi nyakalondo mar Ramogi Mombasa, ruoth magwengi koni ne oyudo sime mawuok e tesend obila ma Central Mombasa manyise ni omany wede jagono mikoni ne okaw ringre gi obila motere kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Jina langu ni Fred Kichalo, naibu wa chief Ngandani Sublocation. Aligongwa na gari tarehe 7 mwezi wa 11. Taarifa niliyopewa na sawa base commander wa Central Police Station. Sasa baada ya kuelezea nikatafuta next of kin. Next of kin ambaye ni aunti yangu. Alikuja hapa tarehe 9. Akamaliza karibu wiki mzima wanazunguka kutoka kwa polisi, mochari, hospitali wapati mwili. Gima bagogi en ni report mar hospital to nyiso ni ringre no ne ochope kar thieth no, kako machielo to report mar mochari hospital onogono to nyiso ni onge ringre makamano. Nimeenda police station Central, nikapewa mpaka askari, nikaenda mpaka mochari, nikapata record, hakuna record ya unknown on those days of 7 November. Lakini niliporudi kwa casualty, nikapata kuna unknown ilikuwa registered on 7th November. Na nikiangalia record inaonyesha vizuri kwa kwamba huyo muadhiriwa aliaga the same day na akapelekwa morgue. Sasa kuangalia kwa morgue hakuna record. Gikoni sani koro gikia kuma gichom, kako machielo to gichich ni chalni nitiere mibadhi moro maitem umgodo tho wuodgino mane odak Likoni. Aliye mgonga ama waliohusika kumgonga wanajulikana polisi. Aidha kuna njama ya kupoteza evidence. Hospitali tumetuambia tuandike official complaint. Mkubwa wa mochari tumemwambia atuonyeshe mili yote ambayo ilitokea pale kutoka tarehe 6 mwezi wa 11 mpaka to date. Tuangalie ametupatia mili miwili. Ne Radio Ramogi e county ma Mombasa, George Aoko. Komachielo nyako